tu kau kita cetong don si cetu don si laso bang api cun seraki bang pansi litum kado kita cerap don angko cetu don angko Tangke sir, nanti karbiang long aralam ke eviction council atum ke la soala mga hokpet ke nang litum council kachari bom atum hansi arjunang po nelitum bangke puan ke chini dundero kopia the kopia lam pen lone pen halatum sitame council kachari atum sitame kopia lam kopia the pen sil hui keder nang kokma kopi ma kalite hala ke cheng ahut pen si ami ka pe karta council kachari atum men se ami pe kar mati dia hoklam ke jong si lituming thir ing sir dam lo ing chap dam lo pulong te non alang litum claim nang ko kopi ma ke claim una asai anama claim non la putang ho la ben tang ho e bang cash pidet tang ho jat tang ho pule la hu lam mang ke aveda nang po cash ki pile pirthe ki judali ma ti di cash ki pile pirthe ki judali council sita female bang ala da ke do tum jong si encroachment pulo tang te aron repen si ke dulu mati aron repen si ke dulu pulong te nahok le do si tame la plus tuma phane kang thur ji bang phan ke council sor lake ame thang kam ada na department do revenue department do long le phelang kelang department do lake non la so sit in demonstration ke do ke komane particular asia khai hinia khai tum phan kelang selet pualam kali ala tum peneli tum kache bhongi kache chokhi le pualam kali arona tengsi li tum kelong ke claim un akam se li tum la Karbi Student Association te tame la penli tum Karbiang Long arat sitame le ke so la si Karbiang Long Autonomous Council sitame la dak bangke matha pe mesi ningje nei matha pe mesi kam claim nei athe dak ke local self government pulon te Karbiang Long Autonomous Council hello non e kopine law and order authority ave tang ho a kopine ave tang ho lason ave tang ho halason ave tang ho pukapat ki nangji alam akam ase un an ki un anna saya bangke claim bom nang pu jongsi PGR tang ho border lason alam tang ho lawi ke akesu gali akesu ge aga prek lasi noneli tunga pang thek nai bangke akesu ko natma lahui bangke PGR long bang do thip PGR long bang do thip adui hoi banang pet bom hal hui ke symptom lo noneli tum ke lang nang ya bangke lake akesu bang ko pia kesu ma ko natma la so akesu gitu ala bang si pang thek nai lasi laso non neli tum chini do na teng neli tum phan nang apa chini teng ke non la Karbi Student Association la pene Karbi Student Association along che song ra pera song tuman puga jongsi la che song se la so eviction asai abang claim pichun che tik ke la so ka che song abang ke democratically la so ka che song abang ke do bompu chington telo pusini li tum phan nang pa chini lo la sila dake neli tum si tame solidarity dolo la pen ke kopin la dak ka cherap ka chitu dunyi thegan un anamang cherap chitu dunyi bang ke neli tum re do Kenana jak ding long song nam ting la dang song long Karbiang Long Autonomous Council kachari kala hono tum nam tum han tum ne ning kite ning tum khade vek ko la ning kite nang tum kana pin ki kite kale fiki la so isu ke non ke cheng pen lang dam lo te ape bore chiklo pen lo pen non cheklo jon troxy partang dam tang lo sita me ketek long bang ke jase met sarkar hin pen Ladakh PGR PVR long Kherotia long phelang pi laso area long kifluk ja pan bang ke sarkar pen kupuan ma kedeng pon nai laso mane klar dak bela mentu siplung poma mentu se la tuman tharle poma lasun onta clear kar la tum ninge jela jalam bang pathei bom sita me all party meeting arboretum lom chingwailo all organization ado chingwailo hadak ta kadu hobe political party pen chenglo organization pen chenglok ta hadak ke council ban pulo na tum flung nang po kadu bate ni tum support lo hadak si CM amena mane se chaklo ni tum flung po alom sa por nang pinangi la pule sta por ke non an bangi ko na cheklo troxy plengel sita me la so ki flung ja pan thang na ta angring thek long le sarkar tuma body language nili tum ki flung ja pan la so body language thek dam long ala sita no ni tum lang dam lo nang Assam government in pen la so eviction drive menang ana dim eviction latung sarkar tuan ningkang
kona mak di mang eviction bom lo non latest ke tribal belt and block along hadak tribal belt and block ke lake protected area lo hadak ke non tribal atum hadak do dam long le la solam te pen non along eviction dolo non ejong bang kya ora dak sonapur long dolo la se hadak kwan kum paru kwan emne building dolo ajab dolo bang sarkar tum flunget asin non la dak bang ke actually lake 6 area lo kar bang long lake ne bang ke lake protected area li tum long ke mane dak hem chikim nahi mane wrong chikim nahi bota council pen dangli permission and back nahi lake aron along 6 la ron constitution la todal setting apart establishment of village or house or family lake we have to take due permission from the council long banangli area nahi setan non ke la 6 la losi aru more protected area PGR VGR ke more protected data pisa ako la wal dola kula so putata ko wal dola la solu si lutpat kupusi la ke atum ke lut long po aron masi kalilo la si Supreme Court pen order dolo Supreme Court pen ta PGR VGR long le bangke la son illegal occupation dolo ponte la ke eviction nang po bangke standing order do aste standing order do kok pen afi itung take long bangke no legal obligation appeal law pen ta me clear law it can be evicted Ladakh la so PGR long eviction claim paper lo claim direct patent toner ke high power committee pura seng lo ta high power committee atum pinian kopilo tum claim la tum ta pang dak nang po comment se la so ambiguous la po amat ching amalam ching thi bang chok da ji mati spell high power committee ten la anang mon tum claim po SOP non ma tum selam po cheklo yon mon tum thar le po ba la so am ninge no kalite legal obligation no lang there is legal obligation so we cannot eviction as of now pumang ningje no kala solam ningje je se all body language pan chinilo je latum eviction ji aninga pokmatate delhi ke lake due to political reason latum political reason do tamne vote bank commande ab community ab vote long le ji pusi la so bang claim ahe la se la banke sita me like detrimental to the people of Karbi Anglong 6 la ban like very detrimental dangerous la bange jongsi if you are allowing the illegal people to migrate or occupy our land this is totally against the spirit of the 6 apenala PGR VGR la so la ta chok chelo la se legal ta around the tang ta dagito ban ke support lo rata support dolo political party the support dolo organization the support lo la so pena fienta ko bi pos council tum teng hai lo la se ni tum siam mandai appeal ji nang li pene problem dolo bote ni tum nang thanda koi ni tum nang chira bunji chief minister pene problem no damang all party delegation damang chief minister bandai tum pudam dak nang la so long le bang na eviction de check me la ke more protected area pot la ke 6 de la lo bang son bire nangli tribal balance block ni ke nangli claim lo kente te dak la so bang claim nang po bang alang li tani je dak nang po kani tum donji chimni star teng no tan tum kar bang long rat pen sikining je lo po la sini tum pura sem tu ram rong bani tum support do pun tum dak ni don dak po alang ni web jongsi problem do pulonte la se rat teng no la bang ke lang li tum ni dak nei la pen la claim ke lo bote kar bang long rat tum ke la ke do clip ke lo an so se la so me kar bang ke la ke ame adit he bo si ni matha dam un thi dam la se sarkar tum la bang ke palam je kam claim ke dat nang po delaying tactics bang la so bang claim ke dat nang po si ni pen un thi dam lan bel
ko kache songgang tung pik pu kali nili tumta the pini isia khei long lang nang pulo te sikidul pule punata longle ja kong helo ke chengsi lo autonomous council pule punam autonomous opiano la longle ja kong helo ke chengsi lo posi isia khei long pulo tang te amut pige hemprek mono sonsuri alam le chethan puta athi pige longle helo ili tam amut pi alam pige kasi pini longle alam nong si chingrum re longle alam men si arjab je longle alam men si chesong se ben kupi alam si chesong lang kupi alam no si chingrum la kasi pini ar nianta karbeng lo autonomous council ban kache kong ke karbi tumai se busi ke chipubom laban council kachari tum karbi tum sai se tame pini ar nianta apurun kache song nang kar jab nang ta la longle phelang alam ki ka huri sai labang so longle nang ki thi ereng hu ke so non ke PGR VGR det kali media pata chot dongan ta ke doge parok so do thip pini PGR VGR along le long son skar beng long kang pi gadang pi sido te jasemet ke non ke PGR VGR alam mesi ke prung lo pen PGR VGR alam no eviction kem nang ji pusi alam ke nang klang lo same pini arnian da kar beng long termas council kachari tumi hin pen eviction ke claim ji hala so ang thek bang thek long le lapen ke claim ji to warsi ke claim lapen rat phan kapalu kapalom lok se claim ke damtang apongtin alongtin ong chethan bom lo lapen non lason ka chesong ke karbing long kang pi ke chesong bom pola pusi dam bom tami ilitum munit bang ha bare ta puson nang claim klidet niritum munit bang aphai pado onai putai lumar yedet thaila bangke rat pen isi awareness isi ka chethan ka chipum isi rat phan ka pasme government aphan bangke nilitum ka chesang bang ke ka chesong bang ingtonte same kenang sot pulote mu isia por ben rat pen si puthot thur thupo san nona bangke angkang piang angdeng long si pu ka chesong bang pon bom po lasi jasemet bangke Karbi Anglong Autonomous Council kachari tumai hinpen eviction ke claim ji pangding pi hala solong bang non anta alang litum eviction notice pilo along tine chethan nomlo eviction notice pilo setam eviction notice pi dera fit bang ke lake council pen ke pang daklo hala take aron relo la pen illegal encroachers pu alang litum hin pang dak elo alang litum hin claim long bomlo piniar ni jong si illegal encroachers a he marit jong si ave hong pen kan kona mana so hong pen ke bang tum de piniar ni pipo se votarli song amen do bom hala dak piniar ni pipo se pawan kumar right a hai malong le ave bang se pini election ki thurpone piniar ni pipo se pawan kumar right a pini council lang holeng ni bom piniar ni pipo se long le phelang no hadak high court pen ke hempar uri busi puchot tang de pini hala dak ciri suri narkep sirkep bag do hala dak pini hala so long le curi pini ani pipo se da katharle sai claim le claim tong thek the pusna me pini pipo se hala solong le kar bing long Thomas council ko pini thengpi rong ke pen hala solong le pipo se non da sai pati gilong bom lasi amut pi bang ke PGR VGR long eviction ke claim nang ji ke apor enchet nangi pukela ke nili tumna jinilo apor enchet nei non pini ma tong sokot pendak don surhini sosia hem phan pa tong rai det ke pini ani sipet ke un e la ke nili tumna jinilo sitame council pen law enforcement bang ranang ji lata nilum chini law enforcement ranang ji sitame hala claim tong thek the ko PPO se pini voter list amening than thedet pini PPO si hala dak beha bapar trading license PPO si alang litum han hala so abar sai bang pibom pini ladak ili tumbang ke hem tharle ji pulok si karbeng termas council lampta ka chipi hem tharle po pulok si rat phan ka palu he ke tong thek thelo ti pusigom tame pini ke hem ka tharle ji pusi ra pu chonphu sabu bang hem so kiron loga bidisi claim lasi amut pi bang ke rat phan ka palu si ke claim chot rat phan ke bai hala bang ke rat chari me thang jungjung ale phan se alang litum ke claim chot posi pini son son mai pe nilung ke pukang dong bang ke karbi atum non por ke amo heta teron khorsing teron sar alang lita ningje eklo BJP long ke claim karbi pono congress long ke claim karbi pono mo ani sijong se la so karbi ang long nang bir chok tang lo pulotang te BJP long ke claim karbi tum phanta nang litum ke karbi long e do nang nilo delhi lang junior balang litan pupelo kibir ji ki thiji ke reng ji ta la so karbi ang long khei long bang party song forum chipu pe pin pe eme thang kupi ma kar jap ni hala long chipuna la pen det kupi ma hala bang chipuna lasi non karbi long autonomous council long kachari bang pudo ana tumas ame karbi si kachari bu pubom nitum da karbi bu si chipum same pini karbi out adur pen pini labang so long ri ke rai je fan claim kelang alang litum ke theng long son man pekali alang litum han ise nu jok pi son man si kalabang so karbi ang long labang so long ri fan ar chak nei phom se alang litum ang hoi ke dulo ka tang ne pini claim thek the be polase alang litum son son ban ke rong rup kiru da pang thek nang ji alang litum hana son son ke claim ka pang re khei fan abi ke to jor khei fan alang litum kapalu kapalam khei long ria men pen alang litum aserang hoi ka pamai beri fan labang so bidi ke claim alang litum pang thek nang ji lapen karbi ang long atum anu tinda karbi song phan kapathe party ban kapathe tum nona ning chiruisi khei la pen longri nung ning sipet pen dosi la bang so kache song an so se kar japji phan akenang shot purote council ki pria bidiana claim nang kok ji jong si la bang so kache song jo chunche pulotang te
lasi nilitum jase mere hindan ke pini laso ka chesong ke nilitum oe lapen ke bang jilang ni da jongsi Karbi Anglong Autonomous Council pen jongsi ke claim bom drang polotang te aing hoi sunatum sun po hala le ka preklo lapen Karbi Anglong er set prung set ka chesong doji hala ke Karbi siki thurji inglong so siki thurji party song dhoram kali lapen mo jongsi pini soluk so dak dok polotang te ake hai tuliram rong hang ake hai Omor Singh tiso lapen tim Karbi Anglong se dai doji lake tami nilitum ke sang selo ka chesong ke akhir do sak prung set chesong pola bangke tal revenue circle ke parlo mate dak adung helom same tum PGR VGR labangso eviction pon perek mate tharle pon perek posin tum che song thunang koklo lasi lalo nil tum hin pen ki puji bu bangke dak bangke nitum kopilo be Karbi Student Association chot pukallo dake ang tonamuni si dolo posi lasi tum puthot kaching ri thui bangke dake aprang mena pupom lo party lam jipunang ne to dorom tang hobai tum kopini akaprek lam jipunang ne busi tum bangke pubom wang bom lo lasi la solong same itum bang ke dam tang por same penan che song lo same labangso ka che song along bu same pinyar nianta ke tharle ponji phan bange nitum e thang nata mate asap ta ning ka che thep avida ta sono lasi puthot nitum bange ka che song sai bang deng pon thulo non la dakchor eli nitum along kapreka dim long same che song ponji la son tak tak si nitum non dong mukak long same 25 26 same hodak ka che song ponji ban che sik pon lo lasi nil tum pui bangke Karbi Anglong Autonomous Council la tum phan je nal tum prabjin pen eviction na sai bange deng serang ho jong sinal tum labangso ka tharle sai bang prabjin pen deng serak re pulotang te dake Karbi Anglong arat si thurpaksi airset pungset bangke che songbu kedam tang por itum theklong lo je February che close sami hadak hot sami 15 16 17 to 20 an sami penangan Karbi tungge aning ki pung bansi thurpak lo lason tak thaka por si non tame pilo munida tungke aning ki pung sai delo non Karbi Anglong ara da kari ge pilo ya dak phelang pilong ke do mate phelang pilong chot gailo itum da Phuloni revenue circle parlo awar ke hadle puno torbo bilong pule puno laso PGR along lelong comment tu si eviction serak jima busi Karbi Anglong ra tungge chonghong prong lo sitame non an tak pilo Karbi Anglong Autonomous Council tungge high power committee seng ena masi insam ria son si nitumai thekpon lo lasi nitumahin pen ke jongji bu bangke nalitum prabjin pen eviction asai dengpon pe pulotang de kewang jila ni tungge suri amuluk si wangpo suri amuluk si itu mange ke song si pilo moke towar ke rangka ta ho konane ban ke kol ta nane kopine incident dokok na theklo la bange athima rat nange te tu aning pung pen side posi mohala so incident dokok pulotang de lage Karbi Anglong Autonomous Council tuliram rong hang lapen itum pilo chief minister Dr. Himonto Biswa Sharma sila mga daibangan chenang po athema ko pilo alang li taladake nitum mange jongponang ko po athema piniani asam long ke along kaprek along ri long ke eviction side deng bom dak hada PGR long tame itum theklong bom lo news long same sabe people si piniani anta da Karbi Anglong ratum han mange piniani da nang chong thui bom lo itum mange lasi Himonto Biswa Sharma tahodak tuliram roha Omor Singh tisor tame nan tu prabjin pen dak Karbi Anglong ke do PGR along lelong eviction serang busin tumen bange demand pono